Teta ndagutumye, ndi butume na Jeannette ndetse ndi butume na nyogokuru wanyu. Hano ntabwo nabonye umuhungu wagize, ngira ngo ntabwo yashoboye gutaha ubukwe. Mumbwire ko yari akwiye kuba hano, akwiye kuba ari mu gihugu se natwe twese twaharaniye kubona tukaba twarakibonye. Mumpere ubutumwa, sishaka ko umuhungu wa Fred ko yaba hanze cyangwa akaba impunzi. Ayo ni amagambo Kagame yavugiye mu bukwe bw'umukobwa wa Fred Gisa Rwigema. Nyuma y'igihe Perezida Kagame asabye Eric Gisa Rwigema Jr, umuhungu wa Fred Gisa Rwigema gutaha, hari amakuru yemeza ko uyu musore yaba ari mu Rwanda anahamaze iminsi. Amakuru avuga ko uyu musore yageze i Kigali mu Rwanda nyuma gato y'urugendo rwa Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka wa Uganda, akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni. Uganda yagiye ishyirwa mu majwi kenshi cyane kuba Eric Gisa Rwigema adataha mu Rwanda. Aha kandi mu bukwe bwa Teta Gisa, umukobwa wa Fred Gisa Rwigema akaba na mushiki wa Eric Gisa Rwigema, bwabaye mu mpera z'uyu mwaka ushize wa 2021, Perezida Kagame yatumye umubyeyi w'aba bombi gusaba uyu musore gutaha kuko atifuza ko yaba hanze y'igihugu se yameneye amaraso. Perezida Kagame ubwo yasabaga uyu muhungu gutaha, yavuze ko ageze mu gihugu cy'abaturanyi agasubira atageze mu Rwanda, nubwo iki gihugu kitabashije gutangazwa. Abenshi bahurije ku gihugu cya Uganda. Uwahaye amakuru ikinyamakuru Intego twakuyeho iyi nkuru yemeza ko yabonanye n'uyu musore, ariko akaba atabashije gutangaza amazina ye. Yagize ati, yego nibyo arahari, ahamaze iminsi, nubwo ntazi itariki yagereye i Kigali. Yabaga muri Amerika kandi ntacyo yakoraga kizwi, binashoboka ko yagumye ntagakorera igihugu cye. Aya makuru kandi aje nyuma y'uko mushiki we Teta Gisa agizwe umuyobozi wa Afurika Yunze Ubumwe, African Union Desk, muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Kuba Eric Gisa Rwigema Jr yataha mu Rwanda cyaba ari ikindi gitego ubutegetsi bw'u Rwanda butsinze ababurwanya, kuko byigeze kuvugwa kenshi ko yegerewe n'ababurwanya bamusaba kuba umwe muri bo, ndetse ngo akaba yaranahatiwe na kimwe mu bihugu byahoze bifitanye ikibazo n'u Rwanda mu minsi yashize. Mwakoze kudutega amatwi. Yari Jean Paul Kwibuka. Iyi ni Hero TV Rwanda.